Yeah.
Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Phakama wami akuthandeke kwabangcwele. Siyabonga mkhandlo omuhle kaNkulunkulu. uNkulunkulu asibuse. Simphefumulo uhlangene nenyama sizibongele uNkulunkulu. Ngalesikhathi nangalomsuku. Ngiyathi ke yazi lwezulu. Thixo lo phakemela Mshumayeli Sithole endaweni yaKwaNongoma, endaweni yokumanjakazi komsuthu komanjakazi. Ngiyangihlukanise kuzabaza abantu. Amen. La ngoba ngila eVukanathi nami futhi ngiseVukanathi khona le kwaNongoma. Amen. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula abakhonza abahle. Sengithela iduze kwami ngabona umphakeli wenkosi. Yobele abe mabili abe mathathu lelo lizwi uNkulunkulu awuvumela lona. Nami bese ngichisela kumphakeli wenkosi ubaba uMthembu. Amen. Ngoba ngiyangithi bakhonza abahle bakaNkulunkulu. Manje basingelela. Sangathi mathi mawungena la mawuthandaza lapha osisi nomhlabathi impela nami bangene nabangcwele. Amen. Ngoba kuyenzeka uthi uyangena la bese ubona umuntu owathintana naye. Bese kuyavuka. Ivele hambe yonke inkonzo kungakusesivani. Uyabona makuthiwa inyathele amasimba abatwana. Sekunye bakhoza abahle bakaNkulunkulu. Amen. Uyabona ukhumbula kudala babungezi. La ibuyile Vukanathi manje akabonga uNkulunkulu. Uyabona wena mawusasele usele twasala namsala zabiwe. Akabonga uNkulunkulu. Uma unalokho okusaphethe inhliziyo yakho khiphe manje. Uthi ngisenkozweni manje akabonga uNkulunkulu. Ngoba mawufika la ngicela nifundele incwadi khona incwadi enithandaza inkosi baba yethu nomhlaba. Matthew 11:25. Ngizoshada amavesana engemangaki la 2:21. Yenza Nkosi mina ngethwa
Ngaleso sikhathi uJesu washumayela wathi, ngaleso sikhathi uShembe washumayela wathi, ngiyabonga wena Baba. Uthi ngiyabonga wena Baba, Nkosi yezulu nomhlaba. Uthi Nkosi yezulu nomhlaba. Ngoba ufihlile lokhu kwabafundileyo nabahlakaniphileyo. Uthi ngoba lokhu ufihlile kwabafundileyo nabahlakaniphileyo. Wakubonakalisa ezinganeni. Uthi wabusa ukubonakalisa ezinganeni. Yebo Baba. Uthi yebo Baba. Ngokuba kwakukuhle ebusweni bakho. Uthi ngoba kuhle ebusweni bakho. Ngiphiwe konke Baba. Uthi Baba ngiphiwe konke. Akukho umuntu oyaziyo indodana. Uthi akhona munye umuntu oyaziyo indodana. Kuphela uyise. Uthi kuphela uyise. Akukho umuntu omaziyo uyise. Uthi akhona umuntu omaziyo uyise. Kuphela indodana. Uthi kuphela indodana. Nalowo indodana ethanda ukumbonakalisa kuye. Uthi kanjalo ngoba ithanda ukubonakalisa indodana. Zanini kimi. Uthi asinengeni mina. Nina nonke nikhathelele. Ngikhathele. Nensindwayo. Nginesindwayo. Ngoniphumuza. Uthi beke liphumuza. Thabathani ijogwe lami. Uthi thabathani ijogwe lami. Nilibeke phezu kwenu. Bese nibeka phezu kwenu. Nifunde kimi. Uthi bese niyafunda kumina. Ngimnene. Uthi mina ngimnene. Ngithobekile ngenhliziyo. Niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu. Uthi yenu. niyakufumana ukuphefumula kwemphefumulo yenu. Ngokuba ijogwe lami lilungile. Uthi ngoba ijogwe lami lilungile. Nomthwalo wami ulula. Uthi nomthwalo wami ulula. Ngaleso sikhathi uJesu ngaleso sikhathi uJesu wadabula emasimini ngeSabatha. Amen.
Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula abakhozi abasho kaNkulunkulu. Amen. Ngoba uthi uNkulunkulu mina ngikunene. Ngenziwa yini mina ngabi nene entweni engayifika la eNazaretha? Ngenziwa yini mina ngayihambisa inkambiso ngendlela engivele ngafundiswa ngayo? Ngoba mangithi nje nonke lebaleza la umuntu bangithi akasukume nalona unomthwalo wakhe. Kodwa lo mthwalo wakho usuthi lizile yini? Njengoba usufika nje lapha wena usuthi likile umthwalo wakho. Elilanga Sangofunda le ncwadi bakhona bahle kakhulu. Amen. Exodus 14:14. Uyabona ngelilanga uyasithanda sonke uNkulunkulu akaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akafune khwini. Ufuna zolishuphekilisa akaba uNkulunkulu. Ngoba thina njengoba sisela eNazaretha singabahluphekile kodwa sihlabela uNkulunkulu. Akekho namunye umuntu ongathi mina ngimelela angaka izwe elikhulu ngekabali kaNkulunkulu. Wena nje uhleli lapha kunento uNkulunkulu afihlele yona kodwa ngeke uzuyibone wena. Kunento uNkulunkulu ayibekile kunegolide lapho uNkulunkulu afihlele yona angeke uzuyibona. Abanye uthi uNkulunkulu mayifika ithi nangumuntu abanye imbone umuntu esimamuze kusefile umuntu. Ayikho into enkulu umuntu njengomphefumulo akabonga uNkulunkulu. Awukwazi ukuyiphelela wena. Kungakho nje uNkulunkulu athi usuku losuku umuntu umnika 1,000 lo akabonga uNkulunkulu. Singakanani isikhathi esiphilile wena? Singakanani isikhathi esasiphila? Pasana kwa kumficha. uJehova uyakunilwela. Lalela-ke ungayilweli kodwa uJehova uyokulwela. Ngiyakuthula mina. Uthi ngiyathula into. uJehova wathi kuMose. uJehova ukhuluma noMose. Ukhalelani ngini? Uthi ukhalelani ngini? Isho kwabakwa-Israyeli. Uthi isho kubantwana bakho ukuba basuke bahambe. Uthi suka nihambe. Phamisa induku yakho. Wayesephakamisa induku yakho. Welule isandla sakho phezu kolwandle. Uthi welule isandla sakho. Ulwahlukanise. Bese lahlukanisa. Abakwa-Israyeli bayakuhamba phakathi kolwandle emhlabathini. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Uyazi wakhonza abantu bakaNkulunkulu, cela uNkulunkulu asikhumbule ngamunye ngelinye ilanga. Wena uhleli lapha ongawutholi umsebenzi. Linda akabonga uNkulunkulu. Wena ungakaphumeleli linda. Wabuza kumina ukuthi ngalinda kanjani? Wabuza kumina ukuthi ngalinda kanjani? Ngangaba letimela ngizoba ngitshele indaba, ngangaba letimela ngahlala ngenyuka, mhlawumbe ngize ngivele kathathu, ngithi ufuna umsebenzi ngafike ngawutholi. Ngiyabona umuntu abenza ngomsebenzi mayisebenza. Athi ba angihluphekele, hey! Uyazi mhlawumbe. Amagquma lemanga obesemeduze kwakho. La uma unento mabele omunye umuntu akabonga uNkulunkulu. Uma ukhona okunakho futhi ungamsonda umuntu ngoba kunethalenta aphiwe yona. Amathalenta ziphiwa
Yeah, belly wonderful. Something of the tear. Oh, my teacher, yeah, belly wonderful. Something of the tear. Oh, my Ithi ngelinye ilanga othi mawushezi uthi inkosi namhlanjena kunabantu namhlanjena abangasazi mina befika namhlanjena kunabantu abangazi abangawuthola umsebenzi kumanje yonke into ayikho into ethintekayo kodwa uma izwi lakho libhekise kushemba uyokhumbula uNkulunkulu amen kala kwemfundo kunabantu abala ingane abantu ezifundile enama degree enayo yonke into kodwa umsebenzi uthola Funeka baqalele labo bantu ngoba labo bantu kusasa ngabafundisi bakusasa labo bantu ngabakhokheli bakusasa bathandazeleni sibacelele Nkosi siyacela ukuthi nazi ingane zethu ihlezi baba yini wenze njani ngithi wobuza kumina ukuthi ngikuphi lapha ekhona akabonga uNkulunkulu hayi ngoba ngisiphi kodwa nje wangikhumbula uNkulunkulu kaNazaretha akabonga uNkulunkulu eminyakeni lokugcina ngo-1995-7 kuphilwa kanzima wesikhona weswele kushuthi ubhobho lethe uthi ubhobho leke kuthiwa i-GPS eswele ngingazi isidoda engihlanganise nayo kodwa lokho ngimile ngathi ngeke ngize ngiye kushembe sebengikhomba ngimile emhlanje kanje abantu uphi noshembe wakhe bathelela abantu abathelela abantu baphuma nelikapha ngekutshela bayisa abantu bangasebenzi kakuhlala ngifuna ukuhamba ngakho bakhombe ngimile emhlanje kanje yini yini beyikhonza nje akavela iyeke le nkonzo yakhe ngase ngiphelela ngishekhaya kuno ekhaya kunomama kunzima uyabona lelanga wemakhosikazi anodabukela ngelilanga akabonga uNkulunkulu yakufundisa ufundiswa nina ngiyindoda ukuthi elilanga mafu unkosikazi ungavali endlini ngoba khona uyofika kuwe uzotela into kuwe awathilile mazamba uyahamba umakoti omdala uthi awakele kuthathe wethu ngiyocela lapho Nkosi yami ngizokwenze njani amagama yathi mayingale kathi khona uyazi ungasebenzi ungathi iziyenyanyana uthi ukuthela abantu ngishobene zenu ukuthi abantu ngoba kunalento yokuthi konke koze bendi ndayikhafula losizo ngaka aqhabuka amaketa ngobafowethu akabonga uNkulunkulu angikhoshi ngalokho kodwa ngikhuluma ngoshebe hayi ngoba ngikhoshi kodwa ngikhuluma ngoshebe ukuthi ushebe kukuphi lapha athatha ngibeka khona wangithatha ushebe ngibe lutho esikoleni ngathi leko standard 2 ngizobamba se2 esikoleni hayi kwaphela kwathiwa ngiphume esikoleni unentata wena wafunda grade 12 ake ngitshela ngaphuma mina ngaphasela uthuka kwathiwa ngiphume esikoleni yini ngiphumelana imali kodwa hayi asethe imali yokufundisa angasoli kodwa abazali bami ngalokho ungamsoli uzwe ngoba ngakwenzeka lento kodwa wena ubusunakho zenzele wena into umenzele futhi uzali wami yakhe egulika khona yebo ungenzeka ungamdingini umzali wakho akabonga uNkulunkulu ezinye ingane ngenzizwe lapha kwaTrustnet la ngkhona uthi singathi ubaba ngenzeka lapho mina ngenze mezulu ayikho into yoqhubeka baba koma yenze uma ubaba noma kwenzeka lokho ukuthi ngasebenzile ukuthola ngavele ngahamba ngenze nje angiyazi ngathi le primary mangifika lapha esikoleni ngapho kwathiwa ngaphuma ngingakayi
3 lapha wathi kwinkinga aphuma ngihamba ngofuna umsebenzi wathi umsebenzi la wabathi ngo95 ngathi umsebenzi ngo95 asengihamba sengithi hayi yini lezokusiza ngoba esikoleni ngiya ase ngihamba ngodumbele incwadi ayidadale eGoli kwaSiyabuso kabuye naso izona lezi zikhatheza ngibeka la akabonga uNkulunkulu hayi ngoba nisiphiki bafowethu akabonga uNkulunkulu ngiyakutshela ukuthi hayi ngoba ngiyinto ethi kodwa ngikhuluma ngendaba kaShembe ukuthi angikaze ngisuke kuShembe hey wase kunzima Mshumayeli faka amabhuluku ahluphuke ngaphansi ngisaba ngisukushaya ngihlale ngibhungana awa amabhuluku ahlephukile manje hey yakutshela wefowethu hey wangithatha uNkulunkulu wangibeka la akabonga uNkulunkulu wahamba isikhathi ehlangene yoba abantu abaningi bangasethibeni sethe senyoko nsizodoza nesethamba lawo sethe fala abantu abasebenzi izigebengu lezi cha akaze ngebene mina manje wafika isikhathi unensizwa eyayafika lapha sala ngaphakathi athe madoda ngiyanibona ngikhaliphi nangu umsebenzi uyawazi ke lo msebenzi wokuphatha umlenze wenkukhu uyawazi umlenze wenkukhu kwathiwa hey wena yini lengihlalele ngiyabona siyasebenza le mhlaleni ngathi mina ngale kufundiswa lokho hayi kwafika isikhathi kuthe ngo2019 awunje 95 ndize ngizoqasha ngo2019 sengambi igoli eGoli ayikho indawo ngayazi sekumala ayikho indawo ngayazi ngithi ngiyafika hey ngithi abantu inqashiwe lenkosi yami lapha nje yeyila ngangasuka nehlaki ngeza nawo wathi umlungu ombizi umlungu wathi wasa ngihamba ngehlaki ngudlele le 14 inexhele yakho yesa uNkulunkulu akhumbule bafowethu isolo lapha ngeke ngabona isimanga khona siphuma la yike ngidwathi ekwangena iloli yangena yonke esibhedlela yangena idoti inqola yangena phakathi siyabulala abantu ashayisa la yike ngidwathi iqhamuke nje ngiyabona ibisiphunyukile siyazazi ke thina umuntu bakwaphela umoya yazi ukuthi akuphelile ngapha mawe ngophumuya yakubona ukuthi yazi ukuthi ayithe kuyabheda simbile la ngimile yangena phakathi kwabaleka abantu ngaphakathi ekhidwa kodwa ngithe mangibuza ukuthi achafanga muntu siyashayisa imoto umuntu ngaphakathi ibisiphunyukile marobotini iyaphunyuka imoto uzophimba uyabona imoto phimba isimoto lencane iyaphunyuka vele ngenyisi sona phakathi vele kuphumele into ethiwa yokungani ipe futhi ungazi ubamba ikanti dawo ngaze ufubuka hey wemana zetha ahamba yathi makophethi netike kwathiwa kuyaqashwa la akuhlekwa ke sontweni akabonga uNkulunkulu kodwa ngabe ngone report eka ngoyithatha ngiyithatha report ngomathatha basala 2 baba uzuqashwe ekhaya sifuna ireport kwaSnet hamba le report hey ahamba la ekhaya ukuthi somkhulu thisha ngokela ireport wasuka namphezulu yabo mbedelele usuka naphezulu kusuka phoza ubheke phezulu wathi baba umdelakala unguwa phezulu baba umdelakala ngokufuna ireport wathi nani esikoleni thina ngathi nawo 79 sabandina ukuthi nje abanibona into abasathola kana report la khuluma ngendaba kaShembe bafowethu kuyina ngoba nawe kusasa iyashaya lento efana nathi ngoba siza abafundi endabani hey wamakhola ngahamba wathi hayi into ongayenza baba angeke usayithola ireport into ongayenza wena hamba uyenduneni kunenduna la ngoba ngale makha kunenduna ke la afana la kona nakithi khona makhaza kodwa kunenduna wathi hamba enduneni bakwenzela incwadi ukuthi wena uyindoda nje eyasizo le nduna nakho wenjalo engakufuni ngizani ukuhleka ngitshela ngathi sendohleka-ke manje nangaphala kahamba yabhala incwadi akumnandi uphethe into nawazi ukuthi uphethe into ephelele nami ngisemsebenzini ngagqibela ngumsombulungu wakwaNongoma ngayongena ngo10 ebusuku bangifike emsebenzini hayi kwasetshenzela bashawuthela bathi 8 ekuseni lapha ke ku-HR akuvula ke ebusuku uvula ebusuku ahamba ke-HR bangifika lapha eNjalo fengayishiya incwadi abo8 ngahlala nje kwaze kwashashayisa ngo6 ayishiya incwadi ngathi ngila imarket wangenze kwathiwa he baba ngathi lo ncwadi yakhe ayisebenzi kuthiwa wena uyindoda nje ndawo phethe incwadi mina ngizoqasha kwathiwa baba incwadi yakho nje wena
kuthiwa yindoda endawo yaziwa kodwa ayisho ukuthi wena ungaqashwa emsebenzini waphela kwakushila ngathi ngizokwenza njani kanti kunamanga engawaqamba ngabhala iCV ngiswa ngendaba ama-grade ngithi ngigcine kwa grade 8 base ngithi iCV ngayenza kanjani iCV kanti ngoba manje ngizokasha ngawo lo nto lakabonga uNkulunkulu kongamanga amahleke lawo yabhala incwadi yathi ubaba uSithole ugcine kwa grade 8 ayithatha incwadi athi ngizokwenza njani engalebona nathi mathe ngizobela ekhaya ngizoyenza njani incwadi wathi baba hamba e-police station avele ngayo police station library khona indawo lapha emarket la athi family score angena e-police station ucelela ingqobo kwathiwa yini baba ngathi nakho manje emsebenzini kaqasha amaphoyisa ayilungile ngoba wena ngeke umsebenzi wethu akabonga athi ngiyabona mshobele enkosi kwathiwa 50 aha ayimsebenzi angilele ngithi nakho ngizosala sengiphethe manje affidavit yale certificate zami ngaqamba kusama angazi kaze ngifike nje secondary mina kodwa ngathi ngagcina kwa grade 8 Nazareth uhefika ngathi ngifika nje kwathi hayi baba phakathi ikoli usungena emsebenzini lakabonga uNkulunkulu ngangena emsebenzini kodwa ngangena ngokuqili hayi ngoba ngangigebe ngayi lakabonga uNkulunkulu ngathatha emsebenzini ngithethe emsebenzini ngathi yathi ifiso sami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angezekelelana nami nje ngimboleke khipha iphilo njengothi ya awalikhipha abantu akababa akabonga uNkulunkulu alikhipha iphilo ngathi nje angifuni lutho ngathi ngifuna i-legend 45 wathi hayi baba angeke uqualify lo wathi ngizoqualify nasi ngihamba la elanga phansi akabonga uNkulunkulu ayingongeli la Mshumayeli ukuthi ngoba nginemoto kodwa ngikhuluma ngomsebenzi kaShebe angezanele akabonga uNkulunkulu ngikhuluma ngomsebenzi kaShebe uShebe into angenzela yona ngoba lithi nawe la ukhona kekezela kanye kwethu Shebe la khona ule emanyiseni Phone ndosebenza bathi ngwavuma la ndawo le ngoba khona imanguza khona ngwavuma sekwavuma kusemanyiseni uthi angasigaba lomzuzo uShebe futhi leyithi elizayo uyabhekisa wazini akabonga uNkulunkulu izwile nje manje baxoxwa kuthiwa ungathi ngidabhe ngesabathi lapho uzokuvala umhlangano ubaba kukuphondelela themba twasosi uShebe uyahamba mhlawumbe ngolesibili noma ngolesithathu uhamba yeswazini izwile ke kuthiwa ke nala ngizwe umajole ekhuluma ekseni wathi ayatholakala amabhanela ibhanela zosuka lamvelile aphuma la akhamba khona amabhanela akabonga uNkulunkulu shaka nikhumbule bafowethu ngiyacela umuntu ngamunye ngoba ngithi nje uma kuthiwa inyathele amasimba abantwana ayizwile ukuthi okuzokwenzeka lapha bakhoza abantu ngiyacela uShebame lapha akabonga uNkulunkulu Shebame njengoba kuzokwenziwa lo mcimbi uShebame kungabikho into ezikhubekiso ezoqhamuka eceleni Shamba njengoba niye ngoba unenza nje lo mcimbi ongakenzowenza azalimele uShebe bakhoza bakhe bakaNkulunkulu uyabona mawenza into kuphele nje kuhle ayiphumelele into yakho wathi mawenza into kube nepain ekaleni ezokuphazamisa ukuze iphumelele into yakho ngoba ikakhulukazi njengoba siphilele emhlabeni angeke sithande ubuhle bonke bafowethu kuthi sithi senze izinto ezinhle namanje nje basaba noShebe kunabantu abangifuni Shebe kodwa sihamba nabo sinabo futhi khona la uma uthembele ngoba iNazaretha yini kwenze njani Shebe wathi mayifika emhlabeni uthi uShebe mina ngizele anizeli izono zethu ngizele amaqala akabonga uNkulunkulu uthi uShebe mawunesona ufike indoda ithi baba njengoba ungibona nje ngizovuma ngabulala umuntu uthi uShebe wabulala umuntu ayakwenza njani uthi baba le ndoda engayibulala le ndoda yamefika uthi angishonga ukuthi kanti ngabulala umuntu uyavuma nini wena kunabantu abebephika inkosi uNyazi lezulu kodwa bakhona la akade bavume kunabantu abaphika inyanga yezulu yaze yaxoshwa phakabeli kodwa sinabo khona la akade bavume kodwa othi inkosi
Ngikhumbule. Phela ihamba ivukelele. Ukuthi mina wathi esethu ubhabhatisa wangangivumi. Isilokhu ikulandelele. Ikulandele ngemuva. Wena usiyoze uhambe seyothi mafika uhamba kwakhe emhlabeni. Sesisho sithi ngengomambe emhlabeni ikhona bakhonza bahle sekonje kufikele leso sikhathi sokuba uhambe emhlabeni lokhu uthi nje ngiyofa ngeke ngize ngifune sekonje kufikele leso sikhathi kodwa sengathi uNkulunkulu angasikhumbula into engiyishoyo bafowethu ukuthi inhliziyo yakho ayilonde imlando kaShemba kabonga uNkulunkulu kade efunda la ade ngilalele efunda Mshumayeli ugezi efunda ngoba amagama amaningi bafowethu ala kabonga uNkulunkulu yonke imithetho uyithola la uma ungalalele ngalomthetho lo ayikho into ophinde uyizwe ngane yakwethu ngoba yonke izinto zila thina siweze sishumayela nje sesithayisela ukuthi kufuneka isikhoke sinikhokhele ngoba kunamhlanje kuyilanga la ngesabatha uNkulunkulu asikhumbule singakhohlwa ngoba nayizolo siningenisile isabatha ade siningenisa isabatha izolo sesikulona namhlanje ngoba ngithi nje ngiyacela uNkulunkulu kaShemba ubhombele ukuze kwaze nje emantwebeni ame kulo msebenzi ozokwenziwa la ekhaya kabonga uNkulunkulu ngicela nenkosi ilanga phose kothela abahangula unongena mahala kwela sesabja bangela mfowethu ame inkosi ime njalo inkosi ilanga akabonga uNkulunkulu lentanga yezulu ime uzenze indingane zemaphepha imithetho besimanje emithetho besiyomile ame futhi naye la nothingo lobathiya uzuphumelele lo msebenzi ozokwenziwa la akabonga uNkulunkulu ngoba ngithi uma ufuna ukuphumelela abekho into ezokuphazamisa ukuphumelela uNkulunkulu akhumbule babili khumbule akulise njalo mfana kuyenzeka nje kuyona ngoba into engithanda kuyo awuhlanga khuluma ethulele ngabonga uNkulunkulu awuhlanga khuluma uthule ngithenge tu kodwa uNkulunkulu ngiyacela khumbule nawe ngikhokheli uNkulunkulu ame ngakuwe uma kwenziwa lo msebenzi uzuphumelela lo msebenzi ngoba ngiyathi uyabona nje ngoba useqoshiwe alisethe nje isabatha akabonga uNkulunkulu angiyobona ingibona ngayibona evilela lapha ngelilanga awu azi mase ivilela ingane zabantu madoda ube ngathi sekuyangena esizulwini manje akabonga uNkulunkulu awuzavilela madoda awusuka sesisekhotha sezibambe kanje hey uNkulunkulu asikhumbule bafowethu amen inkosi baba ngingaze ngihambe kakhulu baba ngiyacela baba bangehlele ngezansi ngiyacela abakhozi abahle uma khona la ngitheshelele khona ngithethelele bafowethu ngiyingane nami uzoguga la ukuthi uyingane akabonga uNkulunkulu Amen. Angiboni phela ngasemhlweni ngicabanga ukuthi akukhuluma ngomunye umntwana.
Libingelele ibandla lengcwele lenkosi yasezulwini ebuhleni bokuphakama. Amen. Mshumayeli Sithole. Baba. Umfowethu uyakwazi ukuthi umfowethu njengamlanga umthembu. Yebo. Uyaqonda lo. Cha uyaqephuza mntaka. Ukhulumele nami. Siqale ngakhulunyelwa incwadi engifikisile phela. Yesabatha. Efundwa njalo ngamasabatha. Fundwa kabili ngosuku. Ibikhulumela nami engingasakwazi nokuguqa ngezifo. Ukuguqa nezifo angazi kodwa ke ngibona ngathi kubhangqene mina mangibuka ngokwami. Nawe kusungikhulumela. Ihlezi nje la ngilalele kumnandi ngiyacabanga ukuthi bajabula nabantu abakwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu. Ukhuluma ufikisela indaba kaJesu mhla ebulawa. uJesu mhla ebulawa wabuze waze kwakabi. Waqala wabuza ukuthi ngibulala nginaso nosini. Bathi asikho kodwa sibulala ukuthi uzenze uNkulunkulu. Uyazi mangicabanga ngale nto ngimshaya uvalo wathi ngishalazela ubala ngithi ngicabange ngithi ngibheke emacaleni. Ngingazi ukuthi ngibheka ngesaba ukuboka ngisha abantu. Ngoba kwakusha abantu abanyawombili noba kwangebona abantu abamnyama kwakwabamhlophe. uNkulunkulu unzima kabi ukubonakala. Ngiyajabula ngoba nina maNazaretha sinani simbonile uNkulunkulu igama lakhe uShembo Ngcwele. Uyazi ke ngiyabonga ngoba ngisuka le evile mangihlala khona ngadabula ngeza la. Ngoba ngikhumbule nje la eVukanathi. Sengiyabonga ngoba ke ngifike inkonzo iphethwe ushikishi. Umfo kaSithole. Ushikisha phansi njengensizwa lenolaka amayigili. Hayi ngizwile angikwazi ukuba ngiyagula maNazaretha. Phela inyonga yakhe kulokho kanti umuntu aphethwe yiqolo. Hawu songincamisile. Sihlabelelo songcwaba umuntu ngikuhambe emhlabeni. Uyusicabange lawo wedwa Sithole. Kuthi usambe wethini methi ngingumhambe emhlabeni likhona ikhala. Kodwa ngiyongena kulona ngenjabulo ngokuthandwa inkosi. Then ngivele ungene. Kwaze kwamnandi kepha kwanzima ungena. Cha maNazaretha ngeke ngiyafisa ukukhuluma lokho nje ngikwazi yona konke. Kodwa akuvumi ngiguqa. Ake ngihlabelele mhlamba amavesi amabili engomeni 238. Sithixo. Sithixo. Awuno. Palapa,
Amen. Bengenza nje nami ukuvela ukuthi ngiyomunye wabakhonzi benkosi yasekuPhakameni. Ubombela uShembo Nyazi. Bengiveza nje nami ukuthi ngingomunye olandelane nabakhonzi. Akuvumeki manje sekusukela nasenyongeni sekusaqala. Ukushumayela lokho uthe ngakhulela ePhakameni kukhona inkosi ilanga umuntu ongathi wezintwanyana nje engabonakali futhi phansi. Manje sabona thina inkosi eyayinamandla kakhulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe nolaka futhi nomusa futhi ngokuqeda izinhlupheko nezifo. Hayi maNazaretha angisho ukuthi mina ngibonanga ukuthi uShembe wonke uShembe uyimkhuba yasezulwini. uShembe unjengemkhuba yaleza nsizwa zakwa-Israyeli ebizwa ngabaprofethi. Okwathi ngasemveni kwazo mase ziyophela kwavela uJohane umbhapatisi owafika nomyalezo ukuthi kuzofika uJesu. Inkosi angeke akwazi ngisho ukukhulula umchilo wezicathulo zayo. Incwadi ezilotshiwe lezo kodwa ngibona ukuchitha isikhathi ngifuna ubanini ngoba akuvumi noba ngibona. Suswe inhliziyo ekhaya ngikwazi ukuhlala ekhaya. Uma ngihlele ekhaya mase kushonela ngenhliziyo yami ngiphume ngibe phambi komnyango ngijikele emva kwendlu ngale ngingazi ukuthi ngenzani ngoba ngizange ngiye esontweni. Ngiyonizwa nje lithi uyabona ngithe mangiza la ngithe mangiqala ukuthi ngibone ukuthi ngizojika ngeke usezishaya impuzu ngezwa kuthiwa ethi le nsizwa engihlangabeze ngihamba nalo mfana lo kadadewethu
ethi kusontelwe endlini ngathi ngoba nedlo angithi sevukanathi la manje Amen. kwesika Mshumayeli ungesi wengesi usuwakhe endlu ukuthi imali nasisakhakhele endlini thuthuka kuphaka Amen. awuthuthuka kuNazareth ngifikile nami namhlanje hayi ngizonibona angikwazi ukushumayela ngazi yona lezi zinto enizaziyo yona manje bengizosho zona nami kodwa angikwazi futhi amandla wena ngikhulele khona la mina eNazaretha kodwa ke angakafike ebufundiseni futhi anginakile ngalokho angazi ukuthi kuthathwane ebufundiseni ongeke uyithathe la umuntu nje sisaka uqoka umNazaretha ongenawo umsho umuqa ay ngithi Nkosi Thixo ngesi Mshumayeli wenkosi ngathi ibandla ungalihola kahle njengalabo abagcotshwa abanye ekade silokho sinabo la kodwa ke le ngalo lokubona ngikubona nomoya omuhle ungathi waleya ndoda yasekhwale high ubani kanjalo umzisi lo lapho ebulwe eNazaretha niphuma phi eNazaretha acoyiseke kanje ngathi uNkulunkulu anganisizana ngene umoya wamaphekula yaxolisa ukuthi akhona amaphekula ngizopha inkosi ibithi entabeni yomhlangano ithi niphekula yini iphekula yini iphekula ngiyabona yisakuthandi lokho sesikushokaza wayisichitha engathi ke ngesimfana kithi ungaphatha kahle leli bandla ufuzo ochiliza nontini amen abaliphatha kahle leli bandla bazibafana nabanye leli bandla Vukanathi seliphathiwe izinto zamaNazaretha safika saqeba emvula nathi ngoshembe sitshekula uma sibheka phezulu sigcebe edulo ngonwabo nenkomo zehle emahlangeni indawo ibheke phansi ebusika kade sisemahlangeni zemfule kwakuhle kwanje sekuze kwamanje ke kwafika nami sengeke afike wathi uqobe evula ngabe ngayibanjelwa izifo ezibambe ngihlalele nje lapha ekhaya angisabazi nahamba nakuqa uvume njengengeza kanjena nje ngenziwa ukuqhena cha ngiyacela ke Mshumayeli ngesi nebandla ukuthi hayi niliphathe kahle nje ibandla leli likaNkulunkulu lihle mina ngizile nje ngizonibona ukuthi nibahle ngeke ngisho ngishingoma yokuvala ngeke ngishingoma yokuvala kuleko ngibambelela ngesandla phansi ngicela umbisa ngathi ngiyachapha akubukeki ngicela ukuthi ngithi Mshumayeli wenkosi omuhle othandekayo ngohloniphayo ngithi ngiyabonga
angazi uma ukuthola nokukhuluma ukuthi umvangeli bengazi ukuthi usho kumina bengithi ukhona phela omunye umvangeli mina ngiyithulele nje anginakile nje ukuthi yimi umvangeli ngithi phela bakhona abavangeli benkosi abantu akumina ngedwa sengibongile ukunibona nalokhu kuhlabelela nakwami okungasho lutho kuphelela ndawonye ngizocela ukuhlala phansi ngithi ngihlala nesizotha ngithi inkosi ibusisene kuzwileyo amen akwandiswe lokho engikukhulumile kufike uma bekufanele kufike khona ngegama likaShembo ingcwele inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu angibambele mntaka baba nanku umphotho ngibhali mangabe niyabhala niqhubeke nekosa futhi sengibongile mina sahlala phansi Siyabonga bantwana bahle basezulwini. Egameni likamvangeli ukumlekelela sizocela ukubuyisela inkonzo kuNkulunkulu. Isihlabelelo esingu-33 33. Inkosi ibusise ukuphakama kwabangcwele.
Hallelujah.